Ner mala kenyam biya kamal ka Nuer online TV channel tukon ka ler mukon lingwa same ler banaling kume SPLA IO kume SPLA IO mene par kolten kene oyet banajaling kata Dr. Riek machar reyti jina ka juba kan kono niam rey ler kana me mi jiram jidit gorje en wojin derje nyoga nasen ko ken ko de ler titi de kan chamala chu gosnetin gor kon kan go de koten men banling gwaseme kenyam ramala kuäär tama mala kuäär SPLA IO re woj ka juba kajan gwaseme e wude shalka me Stephen Parkol janame Stephen Parkol ajara medan me chiro da jako ke chiro da kwany la kuäär ano bana jowo na anen chalat bana jelin kel gwada me gwade dan e roje tin ngai kona gwango tege tichi parkour kalat gwade dan no parkour gwade dan e shana jelin no jen kan wacha kamrar ko chaga tijenu nga mi bi biya kuäär gwadan ti Dr. machar tere tijen enyok chaga threaten ke chaka force kirma yadi den o gor karam kel kaya mi billa kuäär ano kami shejan ba yen dialien so Stephen Parkol tell the choice kajan gwasmolo tell the Michel look, let's say Michel look what will happen Michel look no jen be kuäär be jakan ashige meje kon diala ngachuke channeling ano Dr. Riek machar me chaje yen wajana me cha coordinated and waren konen chunkel ke kirme yadit ngai kon chi kon de lan je lon ko ngan chunkel ke kirona te ne chunkel ke kirme yadit ne to akaneten kon tin jake Dr. Riek machar ko baje yen Dr. Riek machar chaje connect ke kume shay ngaje no cha connect ke jechen bor ta jechen bor re wika nasir ko chi gorian gang ko lokano de kanak kume ke ma yadi di shu do gang anwarin konen kwike ma yadi da kan yen point kun yene ko la jechen bor shu adun gang kuma yen naga chwate jomolar yena kamo yerodun jako biya benyal biya rach baye jogono ke yene tishi kume chikana lok kayen jogo yagatet Dr. Riek machar. So that was the reason. Dr. Riek machar awa ene Riek michitwok re wika South Sudan ajen teketeteno. So name ajen dan en lerode. Mi kon ta dan en let situation tentre wika juba kaje road juba ten le road en tamakara wika juba jin meken road kon jako jin gwanter Dr. Riek machar teleje kom ga teleje position ba kame sibute ka jobo re wika South Sudan ajen menen yenan tamane dial kwa ka force en ramte ka pardin ko kien pardin kontin teche barar gwade dane sha mal chaje tainten ko ne mal me kana taintel pardin to wanted ten ajen SPLA IO so me shi kormeje butwok shi point Dr. Riek machar ke SPLA IO party mente ke jela dungdo ala ganje ko kane ke kwiko ran jito ko luina da wich twa gujeno ken kane te terar kane te contract twa chu gujeno be yite ke SPLA IO ke SPLA maji SPLA IO SPLA andana terar wich SPLA maji SPLA in government alo jena kel do no should take different should party stay the same. So Dr. Riek machar anwo bi mal bedetin jen laramo ko che no gono ba mal baje tan kam no kene kirme yadi de chengna me lo kirme yadi de ano de ka mal de kana tan lo de tan kortan dong atam me cha tere jan tam dong che chi mal che je ban tam ke dong che cha kuma kap so me che de lat ano chwa kuma SPLA IO chwa jako bala Ramadan ba mal ba tan ge ja
me cha tanya kwala sholo I ba transitional government ba jelat ka ba kuin gene ba jelat chu te ka partner top to ngwan ti ci barar kan de ko ke te tin won tibit me da ne shi party SPLA IO me charo dakpin michina matwogo chepto ko Dr. Riek Machar bala Ramadan en bardial bagalat ke jogda chu ke chu te ka plan de ko be Dr. Riek Machar be je gorno gwada dara kepomo me dara party de je dismantle kenere kona shunga je kel especially target de ken Nuer ngwan ku kenene me ba dong dara kwa dong mi chi yo che loy na che jana ne la Dr. Machar kwa target ko Nuer cha target ko jen e tega party SPLA IO gwege jeno mi che dollar ke che dolok la Nuer le ken ya kech nere ko ken kech so lokir me yadi dana mo kana ji kwardial so that was the reason. So on tema mishi par call che ko dore wi ka South Sudan cha Dr. Machar cha je yen che Oyet Nathaniel che da bar ko dio je ja ka Uganda ke ka Kenya ke gwa dan tetino kano dongte within the territory of South Sudan teram ngaja but gor ke je ba kumen ode kene yen ko jan dan gor kana ba SPLA IO ke le ba kala lwa gena ram kel ka wara men kwane dial le scam ka je e wude shwal ka me e Parkol is the only person me kwane dial kwa kume SPLA IO kwa je to cherka kwida enta mo kajan this time. Okay. Ajen kui Parkol ko Parkol aje Ramadan en charge kalo ba duer dial ba ka nok wide che chu nok bo jenen yenen wo che interim government che je chak lar no en la kwero men mi Dr. Riek Machar che lunrare te jen Dr. Riek Machar me kan ro kon koneke je bilar no je Ramadan ndong gwantare ke chungne kel duno bo gwade be kan ko banga jeno jin weakling chen kan gwade be tel power tel ji muto je jin useless but this at that moment ko Ramadan take power Riek Machar jin ba chaje be ngad bo e de jeno win but mi shi gorno mi jiram mo dang ne SPLA IO no ka ji kum kirme yadi ko shira mi dakko da kan rodien. So right now the big picture jana ko Dr. Riek Machar jen chaje wujen tama ko te lwagien ka Ramadan an tiaka tama e Oyet kan jen wudi shal ka me e Parkol me shi alinga ne ka argument shi kana lat rale tore kana tok me shi karwach wude me shi Parkol jogne ne ano jin chaje wuch me dane shi wude me Parkol me shi alar no be dol be jedul shi Oyet la deputy chairman ko jala ko rawda ka Dr. Machar so che wude me che jogne ne no you do not have the right no take a meeting be conduct re wi juba ki belat enemy charge approve a chairman kiramnan la kuäär SPLA IO ne Dr. Riek Machar me kan ja approve tele mi shalo take a meeting ba la re wi juba Oyet ko la ko Dr. Riek Machar te te jente ramling jode so wude me jode lenga ja me cha lu je wude me cha loch Oyet che jogne che jojin point du che de fa ko che jere wi juba general SPLA IO kan ci do dare wi juba farkol kana janga jano ne ko la real SPLA IO kan de ko na ya yen ramichi dorar nyu je gwa no coffee ni jen tele long ramichi da bar original ko mi chajik de je yen so ta dare wi juba che nyu do no general SPLA IO no yours kan je as a tool mi mo be kum SPLA IO be je yar terme ja kon lat ko korunte ko ne cho so Parkol che Nathaniel che jogono jin Ramadan ci de fek ko jin ci jere wich ajin ji Ramadan mo share na SPLA IO so ko kuje mo ci longot ci ne dismiss che Parkol che Oyet che should dismiss already kala ra jeno ngoda la dana wanga wak Dr. Riek Machar so mele ne wak Dr. Riek Machar la to la Dr. Riek Machar ngomo woje la ra jeno shine Oyet chine gorona bada wojen tare take nga take kirme yadit jaram dana ku influence ku jeto ko ne kon tin kan yen so charge yen ko jen a copy she real SPLA IO real SPLA IO e wuri shal ke Oyet ke ne dial kon chiro den bar ke ne dial content rar tin large jen o ke loyal ke SPLA IO baram tere ke juba ni jen che de jak chede shagone jen go bagwa Dr. Riek Machar bajakan chede matok but ko jen yos ke je kir kana dwala ko dong lugo baje yen so belar no benungu
ben yiga kuäär e bagwa Dr. Machar beja kana men mi berar ko ngun ba kula lado without Dr. Riek Machar ko ngun ba lado makan Dr. Machar kan je ko na approve ne malat kenena without chairman but deputy chairman ko talado ala chairman miteleje ko Dr. Machar jala kuäär commander in chief ka SPLA IO miteleje ram bilad on his behalf e Oyet ala deputy chairman jen point aran mal kan jen ke kume SPLA IO batem je Ramadan shiro jago bangu bala kuäär so jen dana ito so right now mutu ogan tama Ramadan en la kuäär rar e wudi shalke Oyedene jaram dana kwa recognize win mon par call charge recognize ko jen melade shika let SPLA IO kalet kuma kirma yadit SPLA kalet kuma kirma yadit katilade so ko kuja mo mijak mijak wudi shalke par call ko chebe langu shi legitimate kadunde shi legit ka shi kuäär dung SPLA IO ko jen charge dismiss na wal a chang be Dr. Riek Machar chang ba jalun ba je yik dismiss ni ka bendarar so chabetaten chang mlar jen go jen ko represent ni SPLA IO che represent SPLA IO jen ran kuma ka SPLA pin kirma yadid but cool fake na ke jen charol disguise and go jen ran kuma dung SPLA IO but che jen loda so jen dana to tama so kor mo jatin ngode sianga dana wo Dr. Riek Machar we berar ko Dr. Riek Machar be berar bendarar jene jen kan jawre na ling jorom wajeling amenene diala to big pen ke terken ken dial telem be kana long badante mo kwajel silent logo raje ko mu we raj ba ngaje no jen e innocent but yos keneje kir ke we mo gor jen ob Dr. Riek Machar be tel power so jenana gore de nywa yekel en lereme ramdana la kuäär SPLA IO tama e Oyet Nathaniel gwad dana tetena ko terar ko jela deputy chairman on cheroda bare wich ko kwa target so mitere wich tel cha joro cha de lin kwa joro kwa jele lin ko che jere wich jen mu kwal ngake jen SPLA IO ko exist ke ko diten ne de content re wich ka juba ka pound ken so tele kalwang chenga par muton mute ka chiran to de mu kabdero ni jen bes ko benatin contentation be ka confuse barila SPLA IO Ramadan shalka Oyet Nathaniel amenemich Dr. Riek Machar jaben rar gwat jenana chaje yenten gwaye jenana gode nywa yekel en biataga mal banyo jumdo dien shuja peru jeno jin be subscribe ka Nuer TV ke Nuer wayne ko biya jusen kon lat ko rodien biena kula len gwat me biataga mal bye bye